Dobrodošli, dragi moji, na kanal Vrata zdravlja. Nadam se da ste svi dobro i da ste svi naravno zdravi. Pre samog početka videa bih vas zamolila da ga lajkujete ukoliko vam se dopadne i klikom na prati pružite podršku. Veliko hvala. A danas vam predstavljam jedan fenomenalan recept. U pitanju je čelična odbrana od virusa i bakterija. Recept od samo 2 narodna sastojka za lečenje vaših pluća, a vidjet ćete i o čemu se radi. Idealan je također za jačanje imuniteta, ali i za čišćenje bronhija i pluća, kao i gornjih respiratornih puteva. Od sastojaka će vam biti potrebno sledeće: 10 supenih kašika svežih listića pitome nane ili 5 supenih kašika osušenog lista nane i pola kilograma meda. Listiće nane spustite u suvu staklenu teglu, prelite ih medom, pomešajte kašikom, pa dobro zatvorite teglu i ostavite da odstoji tačno mesec dana. Posle mesec dana melem je spreman za upotrebu, a ne bi trebalo da odstranite lišće nane iz meda nikako, znači ostavite sve da bude sjedinjeno. Koristite svakog jutra po 1 supenu kašiku ovog melema pre doručka. Nana je najpoznatija lekovita biljka koja raste na našim prostorima, a koja se koristi za lečenje organa za disanje i za varenje. Pitoma nana koja se gaji kao saksijska biljka ima intenzivan miris na mentol, a često se koristi u kulinarstvu kao začinska biljka za kuvana jela. U kombinaciji sa medom predstavlja čeličnu odbranu od svih virusa i bakterija. Da biste ojačali imunitet, očistili bronhije i pluća, posebno ukoliko ste pušač, napravite obavezno melem za koji ste dobili recept i to je jedna tradicionalna receptura također koja je pomogla do sad hiljadama i hiljadama ljudi. Nadam se da vam se dopao današnji video. Ukoliko jeste, lajkujte ga, prosledite ga vašim prijateljima da i oni saznaju nešto novo i naravno klikom na prati pružite podršku kanalu Vrata zdravlja. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se već u nekom od narednih videa.